Hakajing yang langpat ba balokhat benlong da Kajante Coal Miner and Dealer Association mentakasni Hakli Riyad West u Vice President JCMDA u Pak Justin Dakhar badu Advisor JCMDA u Dr. Pinong Tudu kila pensngau syakipat ba ya kajing ya lenti ke Association hakabaya day bat kakam doyong u Dr. Pinong Tudu la pensngau ya ke presentation bakaseng kaladap IT syaka sorkar ke bakentup naduki an ki kendon banyada ya kinong trepar banyada ya kamaryang bat giwe-giwe nakaliang ubak Justin Dakhar ula pensngau ya kajingya lenti ke seng doyong bat ong bagani kajingya lenti bat jingya kun kalong bandup yo da ka permanent solution ka banumbu jing e yakipat ba batrai doyong Dede batai uskat tarin do usdang dede ewi gelipot. Sao kemana wo ong wa chemi wo CM yo gajanja hilau autonomous district council da ye kajing tho kami marondom Henry the could ki a special session, but the past kila yaga resolution nebenta wopan yaga presidential notification. Ada yo yaga presidential notification the like iga na ke MMDRA. The karo kam te de legi te tharai jan dak te po go chapo district council affair chapo state government ka state government yo fa chapo governor approve yo ka yo man aino ka the karo kam te da pa gile chideli le benta yo ya ka presidential notification di ba ka rolling yung ka supreme court ka rai yung ka supreme court arajar ka kendi da ong chi go wa ie po me kalaya ka thau le ka yung i umar le yung i Tekaro kam te ka workshop ye kani ka thau to ka district council. Tekaro kam te ka district council em go ka benta ko kong santam hagawa ule ye kani ka benta. Kau buat kau kuah ong kani ka por itibai. Ngayu pula ba awak tu geski khudi nyau tarik hitai April hitai madanu butelang Yusuf baga jiwan yang dipai ba. Pada kata kuat baik wong tangwa tidak ong bimo di bahile i kesai mo yung gatelalu ti yo ya ke permanent solution kamu ong ga emeli setengah ni untuk di rauti ni wan pulit wan te kante i kuat permanent solution dan perdi yang pi embak tiba yo kuat le ya ke temporary solution. Iba iki ong bilali na ada kang bide iu yak jai se te emane perdi yong piong te madisa ite yo kitno yo no mu yong no tiba i msnyau thu ito kayile i du ti mu yong hi henre gini gi le ro imtv scientific le ne unscientific halor yong kate ganong rim le kani ga plan ga yong i go da penchanai da pentok pentene kam gani gadur da penyu stai tidak bentuk petani dah batai kata gadur wah iungam ketinggi kami uti ketinggi kami mana cemu tamu yong daule kami kata pur uti iwajuti iwaro andre wakwai ukana kami lei karo kamte emini keting moyong yong ile em kendau em jawam skem i kendau da keriki bat em la ho hiar sepo da emi wagan king bat kam jo la da emi waganiga keren boro te dep khanai te phila boro da lei ngal woro ada dek lei ni bentai te ti moyong ndrei woro ini lei ematip ni bahai le laram lei kamu gi usai utai moyong na po te do o mu chief minister kata por le snyau kmen wo om hawa kamte kini gi ti moyong ni kamon la de jia ganu ge jingjia ko snyau si ini jingti moyong yoki kamon uman gi te karwa kamte halorite da penbiang ini jing em kam te da khanai le wa hadu kat ni uwi le nong ti moyong njup sia sport lu klem tempri to mangate waro dei kamonu yeda ikli yong o lajia ha umu kamonu yeda ikti yong o de e ka klub kamonu tanmu chopo de e mucha na rengki le yo tani gari tangwa i sini nyau suk i da di tayar warim ju chai kat ka comfortable go yong i tamperite waro to tu tingeda waro tu de le da khana yo chief minister yong i Henry hijing to on hi mf tekat wakam te ite jing le yong ile de perchangi upun psia ha kate ni ba kate le to ko le bi to ko e ka waro i wati mo yong le gi to ko e
Tekat wakam te ka ain ti muyong le onggo umelik lau im unong kre le tau im. Dawa bichari ya gorkom ti muyong yang i sini. Cemi wa i da praktisi de lei kat kami ain yang ka sarkar kat am kai i ain yang gorkom ti muyong. Tangwa ini wele uro ka sarkar me muyugo baru me ong tip ko di haile me oman scientific. Kete to ko benta ko MKam. Halor kete ko nong rimle u chief minister da pencak skur bau bat ka ko kamte da abu ya gajing kelam yong i. Halor ko nong rim kor koman kitau kibau.